Okay, n'undi munsi n'andi mahirwe byose biracyashoboka mu buzima. Ikiriho gishimishije nuko buri wese ameze neza muri aka kanya, ukaba umeze neza nta kibazo na kimwe ufite. Nawe rero ufite ibibazo ndaguhumuriza nkubwira ngo wihangane kuko kugera kure ntabwo ariko gupfa, ejo n'undi munsi buzacya. Twagarutse muri gahunda yacu y'amakuru, amakuru yacu abanziriza andi makuru yo kuri uyu munsi. Twaje rero turekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hariya niho twibera. Ase tubapudetinge mumenye amakuru agezweho muri kiriya gihugu. Amakuru ari agezweho cyangwa se tugiye kugarukaho nk'ikiganiro cyacu n'amakuru n'ubundi avuga ku ngabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo zafatiwe mu mujyi wa Goma nyuma yo gutsindwa n'igisirikare cyangwa se n'abarwanyi ba AFC M23. Izi ingabo umuryango witwa CICR wacyuye abasirikare bose ba FRDC n'abasirikare batsindiwe mu mujyi wa Goma, asigaye bajya kwihisha mu birindiro by'ingabo z'umuryango w'abibumbye arizo MONUSCO. Njyango rero habaye ibiganiro byo kuganira ku buryo ki izi ngabo zishobora kuvanwa mu aka gace kagenzurwa n'abarwanyi ba M23 zigasubizwa mu bice bigenzurwa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa se ibice leta ya Kongo kigenzura. Bafata umwanzuro kubavana mu mujyi wa Goma babajyana i Kinshasa. Amakuru nuko abasirikare banajyanye imbunda zabo cyangwa se ibikoresho by'intambara bari bafite aho bari bihishara muri biriya bigo bya MONUSCO biri mu mujyi wa Goma. Ariko igitangaje bageze i Kinshasa bambaye civile n'izo mbunda ntazo bafite. N'amafoto rero turagerageza kuyagarukaho cyane. Reka rero dufate agapoze gato katarambiranye, asigaye tugaruke mu kanya gato tubaha ikaze muri gahunda yacu y'amakuru. Yes, reka tubahe ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Amakuru yacu abanziriza andi yo kuri uyu munsi. Ariko mbere yo kugira byinshi mbabwira, ndabanza ngushishikarize nimba uri mushya hano, icyo usabwa gukora cyangwa se iyi nkunga tugukeneye nuko dukorera subscribe cyangwa se sabone, kugira ngo ujye uba mu bambere agerwaho n'ibiganiro ndetse n'amakuru yacu ya buri munsi. Igihe cyose tuje live, igihe cyose twa prodinze ikiganiro cyangwa se inkuru, uba mu bambere bagerwaho n'iyo nkuru, kuko ubasha kubona notification muri telefone yawe, asigaye ukamenya ko hari inkuru nshyashya ije, bityo ntucikanwe. Dukore subscribe ndetse nimba wanakunze ibiganiro byacu ntubyihererane, ubisharinge bigere kure hashoboka, bigere ku nshuti zawe, nazo izibwire zisharinge bigere ku nshuti zabo, kugira ngo turusheho kunguka umuryango mugari wa AMTV Show ndetse na Gasabo News 24. Unadukorere like. Ikindi rero dusangiza ibitekerezo byawe bitewe n'inkuru turi kukugezaho, ukazaho hasi muri section ya comment ukaba wasiga igitekerezo cyawe, asiga twagisangiza abadukurikiye cyangwa se abakunzi bacu. Ngo ikaze rero, ngo ikaze. Turakomereza amakuru yacu igoma, ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu burasirazuba bw'iki gihugu. Inkuru iri kuvuga mu iki gihugu cya Kongo hano mu mujyi wa Goma nuko noneho zangabo zari zihishe mu bigo bya MONUSCO hariya mu mujyi wa Goma. Ni ingabo zatsinzwe n'abarwanyi ba M23 ubwo bigaruriraga uriya mujyi. Amezi agera muri 3 ararangiye. Ngira ngo gura muri Mutarama izi ngabo ziragenzura uriya mujyi. Mutarama muri mwaka turimo. Bivuze rero ngo na amezi hafi 5.
nk'uko tubibona no ku iki kintu ni ukuvuga ngo izi ngabo zose zarengaga igihumbi zose zakuwe muri ibi bice. Ibi rero biravuga ko ngo bishobora kuba n'uruntu runtu hagati ya MONUSCO n'ingabo za AFC M23 ibi biri buze kugabanuka bitewe ko mu minsi ishize izi ngabo z'umuryango w'abibumbye ziri hariya mu mujyi wa Goma zashinjwe ko zaba zaragize uruhare mu gukingira aba barwanyi ba FARDC ikibaba bakagira ibitero bagaba muri mujyi wa Goma, ni ibitero byo guhungabanya umutekano, ariko ngira ngo ku ruhande rwa MONUSCO bo banabyamaganye bavuga ko atari ukuri ahubwo ari ibinyoma. Nibyo tugiye kugarukaho rero turebere hamwe ibijyanye no kubiza ingabo zivuye mu uyu mujyi, nicyo kigiye gukurikiraho. Inkuru tugeraho rero, komite mpuzamahanga ya Croix Rouge cyangwa se Red Cross yatangaje ko bamaze gucyura abasirikare bose b'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo bari barahungiye mu kigo cya MONUSCO nyuma yo gutsindwa rero mu mirwano yabasakiranije n'umutwe wa M23. Imirwano yabereye i Goma muri uyu mujyi. Amakuru atugeraho aremeza ko abasirikare badafite intwaro bagera ku 1359 n'imiryango yabo ngo nibo CSR yemeza ko yacyuye bavana i Goma ibajyana i Kinshasa. Gucya rero bano basirikare byari byatangiye ngira ngo mu kwezi gushize kwa Mata itariki 30 nibwo iyi komite yabikoze bifashwemo rero n'abarimo umutwe wa M23 kugeza ubu rero bakigenzura uyu mujyi w'Igoma. Nyuma yo gucyura bano basirikare, ubuyobozi bwa CSR bwavuze ko hari icyizere cy'uko igikorwa bakoze kizatuma habaho andi masezerano y'ibikorwa by'ubutabazi mu rwego rwo kugabanya umwuka mubi ndetse n'imibabaro y'abaturage batuye mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Abasirikare rero bacyuwe banyujwe rero mu nzira y'ubutaka, bagenda urugendo rujya ku birometero ibihumbi bibiri kugira ngo bagere i Kinshasa. Ni abasirikare bagera ku 1359. MONUSCO rero iyi nkuru iravuga ko ibikorwa byo gucyura abasirikare abapolisi rero nabo mu miryango yabo byatangiye muri Mata nabivuzeho. Uyu muryango utabara imbabare wasobanuye ko bikoze mu rwego rwo gukumira ibyago bashobora guteza. Icyo gihe AFC M23 yashinjaga rero MONUSCO kubarekura bakajya guhungabanya umutekano mu bice bitandukanye bigenzurwa n'izi ngabo za AFC M23. Uyu muryango w'abibumbye MONUSCO rero nawo wasobanuye ko watanze umusanzu w'ibikoresho byifashishijwe mu kugeza aba bantu mu murwa mukuru wa Kongo rero Kinshasa, birimo rero imodoka za bisi n'imbangukiragutabara, kajugujugu n'indege nini. Batwaye rero n'akajugujugu inshuro zigera kuri 46 n'indege nini inshuro 24. Ngo indege zagendaga zigaruka zijyana aba basirikare zibageza mu mujyi wa Kinshasa, zongera zigaruka gufata abandi. Izi ngabo rero ziri mu butumwa bwa Loni ni zimwe rero muzafashije ingabo za Kongo mu kugerageza rero gukumira AFC M23 kugira ngo idafata umujyi wa Goma na Sake. Zasobanuye ko rero gucumbikira abasirikare n'abapolisi mu gihe cy'amezi agera muri 3 byari bigoye cyane bitewe n'umwuka mubi wari hagati y'impande zombi, uvuga ngo hagati y'impande za AFC M23 ndetse n'ingabo za MONUSCO. Kugira ngo iki gikorwa kigerweho cyo gucyura abasirikare abapolisi n'imiryango yabo gitangire, uyu muryango witwa CSR wabanje kuganira na AFC M23, baganira na MONUSCO ndetse banaganira na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo bose bafate umwanzuro w'uburyo ki izi ngabo zataha cyangwa zikavanwa mu bice bigenzurwa n'abarwanyi ba AFC M23. Nyangore ngibyo byagezweho kuri uyu munsi. Abasirikare bose nta musirikare wa Kongo ukibarizwa muri ibi bice. Ndabeka no mu mafoto aha naho bari bahagurutse mu mafoto. Imodoka ya CSA ibari imbere cyangwa se umuryango utabara imbabare Croix Rouge, kurikiwe n'izindi modoka zitwara abagenzi. Hari indi foto hano isa nk'ari ibikoresho
izi nazo ni izabo batashye bose, ngira ngo rero ngayo nguko iyo niyo nkuru twari tukuzaniye. Asigaye turakora analyse gato tujya gushaka gutegura indi nkuru nayo tuza tubaze, ko nabonye umunsi amakuru yabaye menshi cyane. Ikiriho rero ni iki, hari uruntu cyangwa se umwuka utari mwiza hagati y'izi ngabo z'umuryango w'abibumbye ziri mu mujyi wa Goma. Zagiye zishinjwa kenshi cyane ko zigira uruhare mu gufatanya n'abarwanyi barwanaga cyangwa se batsinzwe ko barwanaga bari ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harimo ingabo za FRDC, izi ni iz'igihugu cya Kongo, hakabamo abafatanyabikorwa babo barimo Wazalendo na FDLR. Umva rero ko uyu munsi cyabayeho no kurangiza cyangwa se gufata izi ngabo zose zikurizwa mu modoka, aho bishoboka ko zigenda n'inzira zo hasi cyangwa zo ku butaka, bagera naho bisaba ko hifashishwa inzira zo mu kirere, naho bakazikoresha ko bakagera i Kinshasa. Icyo abantu batazi ni ikiri bukurikireho, nimba ibiri babeho ari kimwe n'ibyabaye ku bayobozi babo bakuru bahunze urugamba rugikubita. Nyamara twagarutse kenshi cyane hano tubiganira tubabwira uburyo ki hari abayobozi bakuru bakomakomeye bo muri Kivu zombi, ndavuga Kivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru, ubu bari imbere y'ubutabera, bari imbere y'inzego z'ubutabera za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bashinjwa kuba baratorotse cyangwa se barahunze urugamba, bagatererana abo bari bashinzwe kureberera, bo bakavanamo akabo karenge. Ese n'abangaba baragera i Kinshasa nabo bibagendekere nk'ibyagendekeye kuri abo bashebuja, bagezeyo bahita bashyirwa bafungwa, ubu bakaba bari mu nkiko. Ibi ngibi nabyo ni ibyo tugomba gutegereza tukumva izakurikiraho. Ngira ngo bagera i Kinshasa, hari ifoto hano nahoze mbona y'aba bantu bakiriwe, ariko ikigaragara nta myambaro y'igisirikare bambaye, ndetse n'intwaro zabo ntazo bageranye ahangaha ubona bari kwakirirwa. Ariko mu nkuru twabwiye ko n'ibikoresho byabo byarekuwe, nuvuga ngo bagiye babijyanye, ariko ubwo aho bageze nyine byase bifatirwa n'inzego za leta ya Kongo, kugira ngo abangaba banze bagere Kinshasa. Buriya hari ibigomba kuganirwaho mbere yo gufata indi myanzuro. Ngayo nguko rero nabwiye ngo ndibatindire cyane kuri uyu munsi, ndabaha amakuru ahari yose, kugira ngo mubashe kumenya uko umwuka wiri umeze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka ngushimire cyane rero wabanye natwe muri gahunda y'amakuru, ndongera ngaruke mu kanya gato mu yandi makuru. Imana ikomeze ibarinde. Shalom.